Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E alluwal mon nan ɗon tataɓal, alluwal tataɓal nan ɗon ɗo yenne juulata ko darɗe jeegom mbaɗa ɗiɗi calmina, mbaɗa ɗiɗi calmina, mbaɗa ɗiɗi calmina. Kala hen darde fatiha lawol gotol, inna anzalnahu laabi nayyi, qul ya ayyuhal kafiruna laabi nayyi. Ko darɗe jeegom waɗete. Mbaɗa ɗiɗi calmina, mbatta ɗiɗi calmina, mbatta ɗiɗi calmina. Kala hen darde ko fatiha mbatta gotol, inna anzalnahu saɗa wawi laabi nayyi, qul ya ayyuhal kafirun laabi nayyi saɗa wawi. Sa wawa noon ƴeewa cimoje ɗe mbawɗa mbaɗa ɗum e nder hen. Ko naafila noon wona farilla. Sa nafli ka korowo, sa naflani ka korowo. Kono sa waɗi kadi keɓa moƴƴere wonde hen nde, moƴƴere hewde haalama hen. Kono an anni tan gonɗa koye rewde Allah, yettude Allah, e mawnude Allah, e yiilade he weluyo Allah. Moƴƴere wonde hen nde keɓade. Ko musidɗo mon ɗum sobi Allah Yaya Ly Kola Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, wassalam.